Reverend Venerable Stephen Karyebara uri umurisa w'uburisa bwa Nyantungu nagira ngo bamama barukira kuba kumara kuzara abana babarekera bakoze mu maka umwana semire ko bahibere rya nyina hakire imyaka 2 nuko umwana akuru mu bwongo kandi no mu bitekerezo kandi arorerero kurungi ekisibu kasimukano abazayire nibarekera abana aba housemaids tebayino obujunanizibwa ubwo kukuza no kurorera abana Karyebara takomera hahona hijira abashija okufayo kurebera bakazi babo kandi nabamama batine bashija nabo batunjira ubuhabuzi tubasaba abasejja nenyi mutwalo obujunanizibwa kutandikira hakusendekereza abakazi banyu baraba inenda for ANC kugenda kukeberwa nakasumi kokuzara bamwe hari bamama abaganiraho na TV Westward cyo kushemererwa okwikaciro cyabo nyowe kakansime Violet azema nimpura nsemerirwe habo kuba wembanindora abakazi bagenzi bangi tubona turi bamama kandi nitufayo nitukora muno kurorangwa abana betu babakurungi bona bamama nimbayitaho nisemererwa nabo habo kuba abantu tuborora kuri gambora zaraba obongo nabana batali bawe abolekirwa abokutangatangana muhanda nkamama no bajunanizibwa isimaruhanga abo abazaire bagenzi bange bona abazaire kiro ky'abamama bona International Day ekiro cy'abamama nikijaguzo bwa 2014 okwa gatanu buri mwaka umunsi yona makuru agagasha kwa Daniel Bingana.